Работаем по целям, которые не может взять обычная артиллерия. Это блиндажи, укрепленные окопы. Mortir dengan kekuatan khusus, yakni perhitungan tulip, menghancurkan posisi pasukan Ukraina di arah Krasnolimansky. Rekamannya diunggah di Telegram Kementerian Pertahanan Rusia pada Selasa 13 Juni 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan setelah berpindah ke posisi tembak yang tidak siap, mortir menembakkan berbagai jenis amunisi, termasuk ranjau aktif reaktif pada jarak hingga 19 km. Penembakan dilakukan pada personel dan benteng pasukan Ukraina dengan penyesuaian konstan dengan perhitungan UAV. Setiap serangan dari tulip adalah mimpi buruk yang nyata bagi angkatan bersenjata Ukraina. Jadi mereka berusaha keras untuk menyerang awak penembak kami secepat mungkin, klaim Kemhan Rusia. Mengetahui hal ini, para penembak dengan cepat mengubah posisi setelah beberapa tembakan agar tidak mendapat tembakan balasan dari пасукан Украина. Причистовка и Угледар Донецкой Народной Республики. Уничтожены 2 склада артиллерийских боеприпасов 68-й егерской и 72-й механизированной бригад Вооруженных сил Украины. Нанесено поражение 86 подразделений в районах населенных пунктов Владимировка, Кременная Луганской Народной Республики, Табаевка Харьковской области, Никольская Донецкой Народной Республики и Жеребянка